Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodingwe Dota uyaphila Yaphila mfowethu kunjani? No uyaphila kakhulu Ndumani yadumeza izweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bejebheje mfazweni empandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba yethu umndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku siqukula mdalo ehlale emoshali ngathi ngiyakha kwaphidlika ngathi ngiyafulela kwanethe kwenze njani madoda kunjalo bogogo kunjalo bomkhulu Dota abantu bafuna imali into abayifunayo Yeah. Awasingashona lesithini abantu bafuna imali nabesifazana bafuna amadoda anemali athatha abantu anemali Yeah. hayi indoda estinji yini le fanele ngibe nayo ukuze umuntu wami ayidedele imali iboss yami ngifika ngithi cha ngifuna imali inyuke imali ubuzela ku board umuntu wesilisa nosifazane Yes. asikusho lokho kuqala kwakwazi ukuthi umuntu wesifazane umuntu wesilisa uyena ofanele akhiphe imali anika umuntu wesifazane wesilisa uyena omela anika wesifazane Yes. kusebenza indawo zo2 uma inyanga yakho ikwazi ugaya umuthi umele wesifazane akhiphe imali akunike kanjani na abesilisa nje easy ukuthi umuntu wesifazane akunika imali Manelise empedeni anabe umnelise nje umnabise nje empedeni asho mama naye athi yini le ngigcobe emtsitsileni ufake imnabese kahle umagic oil phela ngithi yabona mawuzoshaya umagic oil ebese khona ezinye inhlanga mfowethu esingayifaka ema-pharmacy ngoba sisaba ukuthi ziyochitha imishado eminingi khona amadoda angekho serious la ngaphandle asebenza nje ukuthi aqola abantu besifazane so lezo inhlanga siyifake sikunika amasusu esigodlweni uma sesikunikile leyo nto leyo ebese ngithi thatha lento le uyigcabe ngaphansi kwenduku ngaphansi uyishaya nje ngaphansi la ugcabe inhlanga eziwu3 uthi 1 2 3 noma kuthiwa ulwendodo kuthiwa u6:30 lethi mayibeka nje ibiqonda ikhala kodwa umama umshiyeneli lathi hayi sengake bonke bangena kodwa lenkonzo engingene namhlanje khona umfundisi ade shumayela ungithinte kwezakwala umthinte nje umama usamthinta ngesandla sizwe ukuthi lesandla sibusisekile ngizwa ngithintwa isinsana kukhona izilwane mfethu ezigcatshwayo uyigcabe esandleni la othi mawumthinta nje azi ukuthi ayichaya khona lo muntu uyangithinta lo muntu hayi ngeke bangithinta bonke kodwa uyabona lo leyo mithi igangile awuyiniki futhi inyanga enjalo ejwayele ukunika abantu imithi enjalo kufanele idingiswe endaweni ngoba kufanele ukuthi umuntu wakhona mayizofuna lo muthi wawenzelwa umuntu onomakoti wakho othi imizwa yami ayisasebenzi lo muntu othi imizwa yami ayisasebenzi sasimfaka lezo inhlanga uthola ukuthi kwesinye isikhathi ingane encane ibithi mayisakhula sibonke hayi man lengane yomfana kodwa ithanda ukudlala namantombazane imizwa ayizwani ayinayo imizwa kahle bese igcaba ngalezo inhlanga masimgcaba ziyayivusa imizwa isheshime fast so nawo la maslay queen noma osisi laba baphila ngokudayisa noma baphila ngokuthi bayiphilise ngokuthi bephile nabantu besilisa sibafaka lezo inhlanga ukuthi cha athandeke nasemsebenzini kunalapho ke esifike sikhiphe khona izilwane ezimbili esikhipha emsebenzini sithi cha asifuni uthandwe amadoda kodwa sifuna uthandwe emsebenzini imali mabekubuka isikhathi esiningi asilikhuluma iqiniso leyo mithi ithathwa yibona ke befundisi laba bathi ngoba ubona amasonto egcwele bona mayobona isonto basebe budgetile uthi hawu namhlanje kunabantu abo500 hawu sebudgetile so sinika abantu abanjalo umuntu wakho na vele wazwale nesigcwagcwa isigcwagcwa ubooster lento ukuthanda ufuna ukuthandwa ngenkani so sibanika into ezinjalo naloko ukuthi wesilisa uthi ngiyalala nomuntu wami kodwa akangifili bese sithi hayi indoda ngoba ushadile ake sikunike lento yabona mawuke wamthinta kayiwani hayi ngeke udela yonke into phela ngithi udela unina wasuka lapho udela yonke into ayidela kunike yona athi thatha ngoba usuke ezwile ukuthi uyalangazelela lento omnike yona kahle ukuthi lezi iziwe out ukuwina kwecompetition if baningi abantu abanye abanemali ukudlula wena the best thing excel kuyona iyona le mfowethu mina ngiyakutshela ungangahlala ungaba namali unjengokhehlelezi ungabi nemali kuza amabillionaires zize zonke zihamba ngama Range Rover zihambe ngazo zonke imoto ongasuyicabanga ama Ferrari ama Lamborghini ama Rolls Royce beze nazo zonke bese kuthiwa kuyacompete ke ayinanga amantombazane unganamali wena na umthinte do you know ukuthi umuntu umfazi onemali uyakwazi ukuphuma uyothandana no garden boy yes garden boy kanti uhamba ukhehlelezi
kuyawudla imali okumuthi lokumfana kuyawudla kumthinta impela futhi kumthinta thinteke athi ngeke ngiyawushiya umuzi ashiye yonke into awushiya umuzi kodwa eze ku garden boy ingoba uyizwile lento mina ngitshela ngomuntu wake wafika kumina i-security lalithandana nomuntu wakhe ligada la kwakhe lagcina ngoba futhi enye into okufanele izinsizwa zigade ligada ibodyguard ama-bodyguard wakade kakhulu ibodyguard liqala lithi medem ligcine wena usu outside sekuyena use wena yena seyiboss la bagade labo bantu ngoba umuthi bayawudla and futhi ugcine semthatha impela umakoti wakho Dodana sesivala nje the best thing if ngithi mina anginayo imali mhlawumbe ngine-1000 noma ngino-2000 but ngifuna izinto ezizocaca yini nje kufanele ngifike eHamas ngithi le angiphume ngayiphethe le ezokwenza ukuthi ngibe nemali more ekwenza ukuthi ngicela ngikwazi ukuqualify ngifike kuwena ngithathe izinto zangempela mbuzo omuhle lo yazi mfowethu kunezinye izinto ezidinga ukuthi uyithenge ziyikhomba uyihlanganisele wena nawe kube inyanga nje wedwa endlini khona izinto ezidinga iscience uwedwa nje uthi yazi mangingathatha uSlay Queen ngithatha uMagic Oil ngithatha ubaba kaMagic Oil ngithatha umaphindisela ngithatha ugadla ngithatha uSimonyo bese ngithatha lezi eziwu2 maybe ngithatha uSimonyo thatha uMagic Oil wonke ngubhunyele kuSimonyo bese mangiqeda kuyenza njalo bese ngithatha isigezo ngisihlanganise lapha do you know isiwasho leso sisodwa nje mangiqeda lapho bese ngivele ngamasibom nje ngithathe le perfume okuthiwa umavula okakhehlelezi bese ngisprayela kulesiwasho angithi kunuka kanjani kamnandi ngithi right bese ngithatha lento ngiyibhunyele la uqhunywa khona ngifuna ukubona ukuthi kuyenzakala uzenzele yakho imix combo eyakho uthi ngifuna ukubona uyoyizwa ibomb leyo do you know ukuthi singahamba sonke siye pharmacy u2 but kushiyana imqondo ukuthi mina ngithenge kanjani ngishophe kanjani and mangisebenza kanjani bese ujika wena umngane wangu jikela wena vele udla umuthi kanti sidle endaweni eyodwa inkinga ukuthi sekushiyana umqondo angithi ilento eyisho uzonda ukuthi abanye babevaleliwe abanye endlini yabo umunye ngale abanye banezipune ezinde laba bakwazi wathi lo munye ikha unike omunye ngala kwakusebenza umqondo ubunyanga nabudinga iscience futhi uyayizwa leyo nto nalana ekuthenini omunye umuntu angathi hayi mina yami inyanga ngiyithembi ngoba inamali zikhona inyanga ezinganalutho lo muntu wazalwa vele embathi sokuhlupheka kodwa umuthi uphathise unawo umuthi but out of 100 bawu 3 which is 97% mawuthi wena unento yemali asibone ngayo uqala ungathi unento yemali ngani mawuthi wena unomuthi okulapha isisu asibone ngayo uqala lesisu esikhulu siphela kuwe qala ungathi wena unomuthi oqeda isisu wena kodwa ungasilaphi mawuthi wena unomuthi okususa ikhanda elikhulu angibone ngokhehlelezi ka ngoba mina nginekhanda lingaka akunciphela amqala khehlelezi akunciphela kwikhanda qala sibone ukuthi umuthi oqeda ikhanda unawo yini mawuthi khehlelezi unomuthi ukuthi umuntu umenza abe uyellow bone awuqala ube uyellow bone wena sibone qala wena ke njengoba ureality one shoot wena unawo umuntu ukuthi abantu babe uyellow bone ngoba nawo umhlophe sibone ngawe qala ngoba unemali shoot unawo nalo ukuthi umuthi wemali Dodela abantu bahlala emaresi abantu bahlala emaflatini basuka emakhaya emaflatini khona abantu abashona umuntu uyaphupha ngabe ebusuku yini afana ayithenge ePharmacy ePharmacy ngiyacela ingane zaseresi kakhulu yazi ngithe mangiqala unyaka ngakhuleka kakhulu ngaboniswa East London kudlula abantwana besikolo kakhulu yenzekile futhi leyo nto ngike ngathi ngihleli ngaboniswa esontweni ngaboniswa kudlula izingane zesikolo kakhulu zonke ezisema university kwathiwa ngiyikhulekise kakhulu zizawudlula emhlabeni ngendlela engaqondakala manje ngithe futhi ngeSunday ngisentabeni ngabonisa abantwana basema university behlaselwa yiIlluminati kuthiwa kimi angikhulekise from grade 11 up until varsity umntwana owenza u2nd year evarsity kuthiwa ngikhulekisa umntwana owenza u2nd year evarsity first year and second year bese ngisuke ngiye kumatric ngiye ku grade 11 ngcine lapho le group yonke angikhulekisa uma bengaye ePharmacy ngamasibom bayothola into abathi isigezo bayifaka u2 phakathi bese bethola uSlay Queen uthola nohlangene yes 2 rand ohlangene bethola uSlay Queen bangawuphuza bawuthathe bawubhunyele endishini geze ngawo ngamanzi abantu kunempi 3 days lento 7 days beyibelesele lento ilandelana 7 days kunempi evikayo ene nanka ama graduates swathola manje uthi uNkulunkulu bantwana base university nani from grade 11 up to the 2nd year you can make it
ningazenza izinto zenzeke njalo abazama ukuthi ngomhla ka3 1 2 3 ngomhla ka3 whatever that you have mawuphuma phandle umuntu oqala ombona ukuthi uyahlupheka mnika imali ewu20 rand bayenze lento for 3 months bazobona after that zama ukuthi ungashiyani nento abathi isigezo if imali unayo magic oil ungahlukani nawo uyihlanganise lento nesigezo ugeze ngayo things will go great. Umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini